Putovalo jednom u nekoj šumi nekoliko žaba, kad odjednom 2 žabe propadnu u dubokoj rupi. Ostale na vrhu odmah pomisle kako im nema spasa, ali 2 žabe odlučiše da ignorišu svoje prijatelje i da ipak pokušaju da skaču i tako izađu iz rupe. Jedna od njih posustade od umora i u zadnjem skoku pade mrtva. Druga se ne predade nit obeshrabri. Poče da skače još više i još bolje. Drugovi je gledahu sa vrha i viču: odustani, ubićeš se, prestani da skačeš. I tad žaba uspe u svojim naporima i stane pored njih. Ovo je bilo rizično, zašto nas nisi poslušala da odustaneš? Žaba im tada objasni da je gluva i da je mislila čitavo vreme da je oni u stvari ohrabruju da ne posustane. Sa ovom poučnom pričom, poštovani gledaoci, započinjemo još jednu sezonu emisije na srpskom Komparativ. Mi nismo bili gluvi i tačno znamo dokle da skačemo. Vi nam niste nikad poslali poruku da trebamo odustati. Šuma i nije tako gusta. Poneka rupa za slabe izviđače, korisne borovnice i puno čistog vazduha za kumanovski eter. Premijerno se emitujemo na vašoj televiziji Plus svake nedelje od 18 časova. Dobrodošli. I odmah na početku prenosimo vest koja je obradovala naše poljoprivrednike. Iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije su javili da će više od 4000 poljoprivrednika iz Kumanova koristiti zelenu naftu. Naime, broj registrovanih poljoprivrednika koji ispunjavaju uslov za karticu zelene nafte u području Kumanova je 4040, od kojih do sada 78 njih su ih već podigli, a ukupna vrednost iznosi 428.525 denara. Sa ovom merom praktično oko 200 miliona denara završit će se direktno kod poljoprivrednika. Proračun o tome koliko će svaki poljoprivrednik imati na kartici zavisi od tipa proizvodnje koji je prijavio za subvencioniranje, tako da minimalni iznos za manjih proizvođača iznosi 500 denara, dok je najveći iznos limitiran do 100.000 denara. Mlađi poljoprivrednici bit će oslobođeni plaćanja kirije u periodu od 3 godine. Kada pređete naselje Dobrašane i ne treba vam peska kojeg više i nema, pa ne skrenete levo za šuplji kamen, nego produžite pravo, recimo u nekoj svetinikolskoj kafani, možda vas ta zakuska skupo košta zbog amortizacije na užasno lošem putu. Ali ovo je sve u prošlom vremenu. Put više nije dug jer nije ni pohaban. Gradonačelnik Maksim Dimitrijevski, ministar za transport i veze Goran Sugareski i direktor javnog preduzeća državnih puteva Zoran Kitanov izvršili su uvid u građevinske poslove koji se odvijaju na regionalnom putu Kumanovo-Sveti Nikole. Na terenu se vrši rehabilitacija i asfaltovanje putnog pravca u dužini od 42 km putem sredstava iz Evropske banke za obnovu i razvoj i isti se očekuju biti završeni najkasnije do proleća. U ovom trenutku radovi obuhvaćaju 550 km putne mreže širom države i to je zapravo vidljivo, ali još važnije je što građani mogu osjetiti poboljšanje celokupne putne infrastrukture. Želim potencirati što se tiče Kumanova, da se radi intenzivno na svim putnim pravcima. Deo njih je već završen kao što je Kumanovo-Opaje, a istovremeno ozbiljno se zalažemo za ostalih regionalnih i magistralnih puteva. Zapravo samo u Kumanovu po bilo kojoj osnovi investiraju se oko 60 miliona eura, što u putnoj, što u komunalnoj infrastrukturi. Znači imamo projekte u realizaciji Ministarstva transporta i veze i o tome će vam više reći vaš gradonačelnik. Jednom rečju, na sredini smo građevinske sezone i ja očekujem da do njenog kraja ispunimo sva obećanja. Nalazimo se na deonici Kumanovo-Sveti Nikole, dugoj 42 km i kada sam pitao meštane kada je posljednji put iko nešto uradio sa njom, rekli su mi još dok je Tito bio živ.
To naravno znači da 50 godina niko nije pogledao ova putišta, a ne da nešto obnovi, i zato često kažem da nije loše osim izgradnje novih da se rekonstruišu povremeno i stari putevi. 10 km ovog regionalnog puta kompletno je završen, 15 km je pokriveno prvim slojem asfalta i sljedeće nedelje počeće drugi sloj za preostalih 32 km. I pored toga što nam je krajnji rok do proleća, u razgovoru sa izvođačima saznao sam da postoji prostor za ranije završavanje građevinske sezone. Koristim ovu priliku da se zahvalim Ministarstvu transporta i veze i javnom preduzeću Državni putevi za ovu intenzivnu implementaciju projekata za rekonstrukciju postojeće regionalne infrastrukture. Kumanovo odavno nije vidjelo investiciju poput ove, što je samo jedan dokaz više da se Makedonija odužuje ovom gradu preko vlade. Hvala izvođačima koji rade svoj posao ekspeditivno sa zanemarljivim zastojima i apelujem kod nadzornog organa da zadrži kvalitet posla kako bi mogle mnogo generacije ispred nas da koriste ove puteve. U Pelincu je zatvorena likovna kolonija Kumanovo 2019 sa izložbom dela umetnika iz 5 država, naslikanih u periodu od 7 dana za vreme kolonije. I gradonačelnik Kumanova zahvalio se učesnicima za tvorevine koje ostaju deo nasleđa ove kolonije koja datira iz 1974. godine. Govorio je i direktor muzeja Kumanovo Bogdan Tanevski, a u nastavku pogledajmo šta su za nas izjavili Dragana Spaskovska, kustos u našem muzeju, i nekoliko umetnika učesnika. Umetnici su zadovoljili naša očekivanja u smislu produkcije, to jest stvoreno je više od 25 likovnih dela. U njima se može prepoznati autentični likovni jezik umetnika. Radi se o osobama sa izgrađenim portfolijima, koji su prepoznatljivi na domaćoj i stranskoj sceni. Dela su sa figurativnim karakteristikama, kao i apstraktno asocijativnim. Naročito dela u kojima se naslućuju utisci od njihovog boravka kod nas. To je samo potvrda da smo kao organizatori ispunili sve uslove da im boravak ovde bude prijatniji. Gosti, ukupno 11 umetnika, došli su iz nekoliko zemalja: Srbija, Bugarska, Bosna i Hercegovina. Prezadovoljan sam. Ekipa je bila odlična, mladi umetnici iz regiona. Upoznali smo nova imena iz slikarskog sveta. Mesto je idealno, rezidencijalno za tvorevine. Energija je bila kreativna, bilo nam je dobro u hladu van gradske vrućine. Ja sam uradio 2 slike, 2 diptiha, inspirisan od manastira u Starom Nagoričanu. Vidjeli smo i ostale sadržaje koje ovaj kraj nudi i to je bio idealni spoj istorijskog sa prirodnim. Inače je Pančevo pobratim grad sa Kumanovom, imamo jako lepu saradnju, godinama umetnik iz Kumanova dolazi u našu likovnu koloniju koja je ove godine obavila 51. saziv, a i došao je umetnik iz Kumanova, a sad sam ja došla ovde u Pelince i veliko mi je zadovoljstvo i čast da uveličam ovo dešavanje, s obzirom da je uvek dobro druženje, dobra atmosfera, radimo u prirodi, imamo svo slobodno vreme i za umetnike je ovo jedna umetnička oaza zato što nemamo nikakvih drugih obaveza osim da se bavimo onim zašto smo ono što smo odabrali, ono što najviše volimo, a to je da slikamo i da pravimo umetnička dela. Dakle, ceo dan je uvek pred nama, svaka čast organizatorima koji su nam uvek izlazili u susret, ispunjavali sve naše želje, tako da nam ništa nije falilo, zaista božanstvena atmosfera. Svako od umetnika je uradio po 2, po 3, po 4 čak dela, bili smo dosta produktivni, iako je vreme bilo dosta toplo, ali lepo smo se uveče družili u odličnom ambijentu, tako da je ovo zaista fantastično iskustvo. Udruženje Nacionalni romski centar iz Kumanova u partnerstvu sa Simbiozis 12 sprovodi projekat ojačanje pristupa besplatne pravne pomoći za Rome i druge ranjive kategorije uz podršku Evropske komisije preko granta Ojačanje uticaja građanskog društva za efektivne reforme u pravosuđu. Ovu grantovu šemu sprovodi Ministarstvo finansija, sektor za centralna finansiranja.
Obznana ovog projekta dogodila se nedavno u gradskom parku kod autobuske stanice, a evo šta je tim povodom rekla Katerina Šojić. Su golem broj na građani. Veliki broj građana traži informacije o tome kako funkcioniše sistem besplatne pravne pomoći, kako je isti regulisan i kako stići do pomoći koju nam nudi država. To je ujedno i cilj NRC-a, da ojača informiranost i svest o dobijanju pomoći u zakonskom okviru. Različite su potrebe naših građana. Potražnja se kreće od opštopravnih informacija preko pristupa do ličnih dokumenata, državljanstva, ispunjavanja prava socijalne i dečje zaštite, pa sve do pomoći osobama ometenih u razvoju. Ponekad zahtevi stižu čak i za asistenciju kod popunjavanja formulara za privremeni boravak. U principu, sva zainteresovana fizička lica mogu dobiti preliminarnu pravnu pomoć u Nacionalnom centru za Rome, koji se nalazi na ulici Done Božinov. U ovom trenutku u državi se radi na ukupno 500 km, od kojih iznad 120 su u Kumanovskom regionu, izjavio je predsjednik opštinske organizacije SDSM Martin Kostovski na skorašnjoj preskonferenciji. Ne radi se o istom prilogu. Država se odužuje Kumanovu, postade neminovna izjava lokalnih vođa. Između ostalog, Kostovski nas podsjeća na 60 miliona evra uloženih u infrastrukturu Kumanovskog regiona. Nakon ignorantskog odnosa 11 godina prethodne vlade, danas smo svedoci da je Kumanovo na vrhu prioriteta investicionog plana vlade Severne Makedonije. Niko nije ove puteve renovirao više od 40 godina. Ovom rekonstrukcijom obezbeđuje se brži, lakši transport građana. Rok je do proleća iduće godine. Ovu magistralu prati 2 tendera za 2 mosta, od kojih je za jedan od njih u završnoj fazi projekat na Građevinskom fakultetu, vredan oko 2,5 miliona eura. Radi se o velikom, takozvanom iskrenom mostu. Znači, Kumanovo ostaje prioritet ove vlade, u to nema sumnje. Zanimljivi razgovori se obično prepričavaju mnogo godina. Nedavno sam pitala Miloša Stamenkovića sve što sam mislila o ekonomiji, ratu, Jevrejima, kaubojcima i Indijancima. I on mi je odgovarao strpljivo i znano. U prvoj emisiji ovogodišnje komparativa voljeli bi da ispratite ovaj intervju i da vas podsjetimo da nas pratite na YouTube kanalu TV+. Do sledeće nedelje, srdačan pozdrav! Intervju televizije Plus. Gost Miloš Stamenković. On je pisac, kolumnista, analitičar. Zdravo Miloše, dobrodošao. Zdravo Ivana, hvala na pozivu. Treći svetski rat i novi poredak je knjiga koju si napisao, objavio pre 18 godina. Zašto, pobogu, smo čekali toliko dugo vremena da govorimo više o ovoj knjizi i o čemu u stvari ona govori? Pa dobro, stvarno, 18 godina je izuzetno dug period, ali u početku kada sam objavio knjigu, ona zbog specifičnosti analize nije naišla na neki prijem, koji sam možda ja očekivao više, jer se radilo malo drugačije o analizi nego na koju smo navikli u to vreme. Zašto sam tako postupio, možda najbolje objašnjava moj omiljeni srpski glumac Lane Gutović, kada objašnjava balkanski mentalitet, kada kaže da tramvaj može da bude u Beogradu, ali prvo mora da bude u Bazelu. Tako da sve što imamo drugačije mora da dođe negde s polja, iz inostranstva i iz nekog drugog izvora, a ne može nikako biti autentično. Evo uzmemo primer jednog termina koji danas koristimo kao što je duboka država. Pre 3-4 godine takav termin bi izazvao podsmeh i negodovanje. Od kad ga je upotrebio republikanski senator u Sjedinjenim državama, on je više opšto prihvatljiv termin i koristi se bez nikakvih problema. Deep state, takozvani. Da, u tome je stvar. Ali sa druge strane, možda sam već 2015. sam imao priliku da promovišem te ideje, jer su se neke stvari počele ostvarivati, kao što je doseljavanje migranata u Evropu. Ja sam to predvideo na neki... Govorio sam o doseljavanju muslimana, jer se Evropa
pretpostavio sam da mora da se suoči sa strašnom finansijskom krizom i da je jedino rešenje, ne jedino, ali najbolje rešenje za takvu finansijsku krizu jedan rat. I da bi najbolji protivnik u takvom ratu bio islam ili muslimani. I doslovno citiram da 2001. u knjizi da doselit će muslimani u Evropu izazivajući sukobe na severu Afrike, Bliskom istoku, na Balkanu i na taj način dovesti protivnika u Evropi. Ali opet i tada našao sam se u situaciji kako bi razmišljao neko, na primjer, dajem primjer, sada 1890. godine, koji je primetio da se kapital seli iz Velike Britanije u Sjedinjene države, da Montefiore kupuje imanja u okolini Jerusalima, da je primetio nagli uspon Nemačke, mogao da pretpostavi da neko planira u najmanju ruku evropski rat i da bi taj rat doveo da se finansijski centar iz londonskog sitija preseli u New York, da se pojave jevrejska naselja u Palestini, da nestane konkurencija u vidu ruske monarhije, Osmanskog carstva i Austro-Ugarske. Bilo je, taj čovek bi sigurno naišao na podsmeh i neodobravanje takvih ideje. U svakom slučaju, nedavno u stvari smo baš i pričali o temu kako su ljudi na ovu temu površni. Pa da, mi u suštini u ovom trenutku ne razumemo duh vremena, već gledamo situaciju kroz stare matrice. I sa pogrešnim informacijama donosimo i pogrešne zaključke. U tome je možda i najveći problem kada pravimo analize. Evo, da pođemo kako možemo napraviti dobru geopolitičku analizu ako gledamo samo saopštenja Bele kuće. Ili, na primjer, da pratimo, da verujemo u priče da, na primjer, u nekoj sali veliki majstor velike lože Orijenta na nekom tajnom ritualu izdaje naređenja predsjednicima. To i ne možete dobiti, izvesti nikakav zaključak. Previše smo možda, oprosti, gledali Stanley Kubrickove. Pa da, možda je u tom i slušali svakakve teorije. Ali i, na primjer, neobjašnjivo je situaciji samo gledati kroz naftu. Sa druge strane, ako spomenete ime, na primjer, David Rockefellera, odmah dobijate etiketu da govorite o teoriji zavere. A kada spomenete naftne korporacije poput Chevrona ili ExxonMobila, onda su to interesi tih istih naftnih kompanija. Onda su to dobre korporacije. Ne u smislu da su dobre korporacije, već isti interes. David Rockefeller je jedan od vlasnika tih korporacija. Ali retko ko to zna, na tome sam ciljao. Pa dobro, mislim da dobro. U svakom slučaju to je i poznato. Mene, na primjer, mi je veoma zanimljiv primjer od Soroša, koji je dosta aktuelan i optužuju ga za dežurni krivac za sve, na primjer, a on je vlasnik investicionog fonda koji po različiti, sve to se različite podatke o vrednosti njegovog fonda koji varira od 12 milijardi dolara do 20 milijardi. A retko mogu da sretnem bilo gde u novinama ili na televiziji imena poput Peter Peterson, Stefan Schwarzman ili Larry Fink koji vode isto tako fondove, ali mnogo moćnije poput Blackstone ili BlackRock. Naprimjer, da uzmemo taj investicioni fond BlackRock, koji, na primjer, ima vrednost od 5,6 triliona dolara. 5.600 milijardi dolara. On je u najboljoj Soroševoj varijanti vredi kao 300 Soroša. U najlošoj Soroševoj varijanti kao negde 550 Soroša. Kako je moguće da Soroš bude i dalje jedini dežurni krivac u tom finansijskom svetu. I zato i govorim da bi napravili analizu koja bi objasnila događaje u svetu, mi moramo sve to da spojimo u jedno mesto, detektirati te najmoćnije ljude, njihove interese, pratiti šta rade najveće naftne korporacije i banke i napraviti nikako zaobići religiju, kulturu država i sve to spojiti na jedno mesto. Upravo ja sam u knjizi najviše obratio pažnju na finansije i religiju. Tako da kad sam spojio te dve oblasti. Opasne tematike. Da, te tematike i pretpostavio da može da od 90. godine mi imamo pripremu za jedan namešteni svetski rat u jednom procesu dugog trajanja. Čiji je cilj... Probu. Ne probu, nego baš pripremu, čiji bi cilj bio stvaranje novog globalnog finansijskog sistema i izgradnja Solomonovog hrama. Tada bi nam sve
postalo mnogo jasnije. Jedino bi napomenuo da u toj analizi ne postoji nikakva teorija o sukobu Sjedinjenih država i Rusije, Kine, već se radi isključivo o sukobu zapadnog liberalnog sveta sa islamom. Mnogi su napadali Lisabonski sporazum, pre svega radi sve većeg jaza između političkih elita i građanstva. Najviše, rekla bih, radi nedostatka finansiranja neoliberalizma. Kakvu su ulogu ovde odigrali oni isti američki geopolitičari, toliko puta spomenuti ne samo u tvojoj knjizi, nego uopšte oni geopolitičari za koje smatramo da su večiti demokratski entuzijasti? Pa u suštini liberalizam, demokratija, ljudska prava, LGBT, svi pokreti i ti nazivi se svode samo na jedno i zaskrivaju samo jednu stvar, a to je kapitalizam predvođen jednom bankarskom elitom, ništa druga. Cilj te bankarske elite i tog sirovog kapitalizma je jedino diktatura krupnog kapitala, ništa više. I sasvim logično da taj jaz ne samo da je sada ogroman i velik, nego će postati sve veći i veći, jer se čitavo bogatstvo koncentriše u jednom izuzetno malom broju korporacija i njihovih vlasnika, dok narod strašno osiromašen, ne samo kod nas, nego u svetu. Zato je jedino kriv taj sistem neoliberalne ekonomije, koji je katastrofalan izbor koji smo napravili mi u Makedoniji, u Srbiji, svugde na Balkanu. Mi smo morali to napraviti. Pa dobro, mi smo morali, ali je izuzetno poguban za... I taj sistem, taj kapitalizam, on mora da ima svoju ideologiju kako bi postao prijemčiv ljudima. Zato su izmislili takav pojam demokratije koji je toliko širok da može da ima opseg delovanja neverovatan. Ali u suštini, jer kapitalizam funkcioniše kao kompanija, oni moraju da imaju i svoj biznis plan, kako da... Baš tako, biznis plan. Da. Biznis plan koji je napravljen previše od 100 godina. I to je napravljeno od ljudi koji su teoretičari klasične geopolitike. Njihove ideje dan danas vidimo svuda oko nas, ideje koje su plasirali krajem 19. i početkom 20. veka. Pa nije od tada uopšte izmišljena topla voda, mislim, to su bazični principi. Da, jedino danas što, na primjer, male modifikacije zbog promjena tehnologije, okolnosti, bilo male modifikacije pravi instituti poput Tavistoka, Hudsona ili Rand Corporation, to je njihov zadatak. Ali u osnovi su... To su samo modifikacije na istu temu, u stvari. Da, u suštini, ako posmatramo zapadne geopolitičare, dvoje su odigrali upravo presudnu ulogu i njihove teorije i planove koje su napravili. Danas možemo videti u poslednjih, ne danas, poslednjih 100 godina u delovanje Velike Britanije i Sjedinjenih država. Pre nego što počnem da govorim o njima, napomenuo bi da ja u mojim analizama, kada govorimo o Americi ili o Velikoj Britaniji, uopšte ne mogu da ih razdvojim. Gledano istorijski, oni su toliko spojeni i čak isti ljudi, iste porodice i finansijske institucije koje su u Londonu, nalaze se u Njujorku. Tako da čitavo delovanje i sistem koji je jednostavno neodeljiv. Ne može, čak i ako budemo u intervju spomenuo Washington, mislim na jednu anglo-američku imperiju koja reflektuje svoju moć na svetu. I upravo od tih geopolitičara najpoznatiji, po mom mišljenju, odigrao i najuticajniji ovde za sve što nam se dešava, posebno na Balkanu, je Halford Mackinder. On je rođeni Englez, ali u Americi ga slave poput genija, jer je veoma zaslužan i za stvaranje Amerike kao imperije. On je 1904. godine u jednom časopisu o geografiji napisao svoj najpoznatiji esej koji se zove Geografski pivot istorije. Od tada počinju u geopolitici da se pojavljuje strateška tačka, osovina, osa, da se pojavljuje termini gde on determinira u stvari Evraziju kao centralno mesto za prevlast u svetu. I tamo posle, u stvari, kada govorimo uopšte o geopolitici, ljudi obraćaju pažnju na broj stanovnika, kulturu, što je
ekonomski potencijal zemlje, sve što je veoma bitno. Statistički podaci, suvi, ali sirovi. Ali geopolitika u stvari ima jednu jedinu funkciju da odgovori na dva pitanja, a to je šta će se desiti i šta da se radi. Upravo to se i Mackinder zapitao koji su opasnosti koji za veliku, tada, 1904. samo za Veliku Britaniju i njenu imperiju, i ono što je bilo njegov zaključak da je jedina opasnost koja dolazi savez između Nemačke i Rusije, jer oni zauzimaju baš taj centralni i strateški prostor koji on naziva središnja zemlja, prostor Evroazije. Kada posebno je obratio pažnju na nemački kulturni uticaj nad Rusima i kao najveću opasnost snabdevanja naftom sa Bliskog istoka i razvoj nemačke industrije prugom Berlin-Bagdad. To je detektirao u tom eseju kao najveću opasnost. On je, zanimljivo, 1919. godine objavio knjigu Demokratski ideali i stvarnost, u kojoj baš opisuje sve što možemo vidjeti 100 godina kasnije, sada baš tačno 100 godina kasnije, i na Balkanu i u svetu. Kolike su šanse da je bilo limitirana prodaja njegovih dela zato što je bio opasan? Pa dobro, predviđajući sve ove stvari. Pa tada u tom trenutku sigurno nije bio opasan i najverovatnije nije tretiran toliko ozbiljno od strane, ali sada su sve njegove ideje i vizije ostvarene. Naprimjer, to je veoma važno za nas je njegova definicija središnje zemlje koju je dao u toj knjizi. On definiše da je istočna, u stvari njegova definicija vladavine svetom se sastoji u jednoj rečenici da ko gospodari istočnom Evropom, gospodari središnjom zemljom. Ko gospodari središnjom zemljom, gospodari svetskim ostrvom koje naziva Evroazija, a ko gospodari Evroazijom, gospodari svetom. I na takvom jednoj definiciji on je bazirao celo svoje... Iz njegovih radova vidimo koliki je značaj u stvari tog dela od Baltičkog mora do Egejskog mora. On je čak i na Versajskoj mirovnoj konferenciji iznao plan koji je bio poznat već ranije da bi sprečili, da mora da se formiraju jedne rubne zone koje moraju oddeliti i fizički oddeliti Nemačku od Rusije. U formiranju tih on je predložio formiranje 7 država, gde je naveo Poljsku, Čehe i Slovake, kojih je tada nazivao Bohemija, država Bohemije. Iz toga je nastala Čehoslovačka, Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku i zanimljivo, za Jugoslaviju nije naveo nijedan narod, već ih je nazvao država Južnih Slovena. Znači, možemo i da pretpostavimo da je taj pritisak koji je na kralja Aleksandra izvršila Francuska i Engleska 18. da je to čisto ideja Halforda Mackindera i ništa više od toga. Da bi dobili celokupnu sliku te anglo-američke hegemonije kako sprovode preko klasičnih geopolitičara, moramo spomenuti Alforda Taylora Mahena. On je živeo na kraju 19. i početkom 20. veka i bio veoma blizak prijatelj predsjednika Roosevelta, američkog predsjednika Roosevelta. Čovek koji je uložio sav svoj autoritet za izgradnju Panamskog kanala, koji je vršio pritisak za aneksiju Filipina, on je zaslužan za pripajanje Havaja Americi i za celu tu politiku imperialističku politiku koja je počela da sprovodi Amerika. I poznata je njegova izjava kada je izjavio da ja sam imperialista, jer u drugom slučaju bio bi izolacionista. Znači, Amerika nema takav geografski položaj, jer svako njeno povlačenje neminovno dolazi i do propasti. Kako? I njegova je teorija da je prevlast na morima najbitnija stvar za američku ekspanziju vojne moći. Ne samo vojne, ekonomske ili bilo što se i pokazuje danas. Kako se lepo opravdao što je imperialista. Ono što je zanimljivo, izvinite o njemu,
isto tako veoma se zalagao za primjenu meke moći. Termin koji danas slušamo kao meka moć je, možemo slobodno reći, i njegov izum. Da napravi jedan kulturni, ekonomski pritisak, da bi prihvatili ideje koje propagira Amerika. Čak i strategija Anakonda je, možemo slobodno reći da je njeno delo. Iako vidimo i danas, tu nema dileme da bilo šta da pročitamo od ovih dvoje geopolitičara, mi možemo vidjeti da Amerika upravo i to radi. Anglo-američka imperija kontroliše strateške tačke, danas ima pod svojom kontrolom od Poljske do Soluna, tu središnju zemlju kao centralnu tačku, kontroliše Panamski kanal, Suetski kanal, Gibraltar, Singapur, uz prenosivost vojne moći, ona je definitivno najveća imperija danas koje poznajemo u svetu. Ali jedini problem za današnju anglo-američku imperiju je odluka koju je potpisao 1971. američki predsjednik Nixon, odluka o federalnim rezervama, kojom može da poljulja sam temelj te imperije. Ili da objasnim slikovito, danas je Amerika i Velika Britanija kolos sa srčanom manom u predinfarktnom stanju. Lepo si to rekao. I znaš onu šalu, da se samo blago nadovežem na ono što si rekao, gde baš Iran nađe da izgradi svoju državu sve oko američkih baza? Da, to je veliki problem. To je veliki problem današnjice. Dobro, od uzora u socijalnom pa i političkom smislu sada dolazimo na moj teren, ono što mene zanima i u čemu sam bolja, zato što ne mogu da te pratim više sa ovim imenima, kako si sve to upamtio, svaka ti čast, vidi se i da puno čitaš. U političkom smislu, ali naročito u socijalnom smislu, Evropa nije više ono što je bila, nego ja bih rekla postaje sve više neki spomenik ili nije više spomenik kulture, nego postaje i, da se tako izrazim, kao stara devojka usedelica koja se mora podhitno udati, ali preko veze sa Amerikancem, sa Rusinom ili sa Kinezom. Ona ima izbleđuju njeni stubovi one stare evropske mudrosti koju svi poznajemo i koju smo voleli. Finansijska kriza je napravila ono što je napravila, rekla bih, dotukla nas je 2007. 2008. godine. Banke, nafta, imamo jednu ekspanziju egzibicije intelektualne ograničenosti. Kako nam se sve to desilo? Možda ne zašto, nego kako? Pa mislim da je finansijski sistem ili oblast finansija najveći problem koji ne samo detektiramo u knjizi, da je jedan od dva glavnih svetskih problema, već sigurno se odražava na Evropu, ali da bi se vratio, prvo bih rekao reč dva o sistemu koji je doveo da je Evropa u ovakvoj situaciji. Radi se o sistemu i o odluci koju sam premalo spomenuo, a to je odluka koju je američki predsjednik Richard Nixon potpisao 15. avgusta 1971. To je odluka o konvertabilnosti dolara u zlato. Tačnije da više ne može da se dolar menja za zlato. Čime poljuljao dotadašnji finansijska pravila utvrđena na Bretton Woodskom sporazumu nakon Drugog svetskog rata. Na to je bio nateran praktično od strane George Shultza i najviše od strane tadašnjeg, mislim da je bio ministar finansija, Paul Volcker, a 80. godina je sigurno bio predsjednik banke federalnih rezervi, to je sigurno, ali mislim da je u tom trenutku bio ministar finansija. Znači on je od tada počeo sve do tog trenutka, do 71. Mi možemo sve tokove novca, interese naftnih kompanija, transakcije, sve možemo da objasnimo realnim ekonomskim terminima i postupcima. Nakon toga svet je postao, finansijski svet je postao toliko špekulativan da to ne može normalan čovek, normalni prosječan čovek uopšte da razume. I u stvari ta odluka je napravila da danas imamo problem za koji ja lično ne vidim način
Rešavanja? Pa mislim, jedino vidim da bi jednim ratom moglo da se reši tako ogroman finansijski problem. A u suštini radi se o običnoj inflaciji, ono što ljudi uče u prvoj godini srednje ekonomske škole. Posledica te odluke je inflacija. I ako uzmemo, na primjer, bilo koju definiciju inflacije, ona se sastoji od prilike da je to opšti porast cena. Da li uvek to je definicija posledice inflacije. I uvek kad su pokušali da reše posledice inflacije, nije im uspelo. Nije im uspelo od vreme Dioklecijana preko Francuske revolucije do Busha i danas do Trumpa. Kombinacijom zarade, cene i takvim mahinacijama, znači jednostavno ne može da uspe. Najbolje je rešiti uzrok inflacije, a to je opšti porast novca. Znači količinu novca, ako imate, tada je rezultat cena. Ali sada je do takvog stepena došlo da je taj balon jednostavno mora da pukne, ne može da se ne može nikako, toliko i postoji novac u opticaju bez pokrića da taj problem stvarno mora sve da nas zabrine. A Evropa isto ima jer su evropske države napravile Evropsku uniju, a samim tim i centraliziran monetarni sistem i upravo tu centraliziranu monetarnu valutu njihovu vrednost spojili sa vrednost dolara koji je, kako što kažem, od 71. jedna samo psihološka kategorija i ništa više. Da, potpuno imaginarna valuta, tačno. Zato i danas imamo nezamislive dugove u stotinama milijardi dolara koji imaju Portugal, pa odakle su ti dugovi? Sve od nekontroliranog štampanja novca, to je izuzetno veliki problem. A kada smo, na primjer, kod Evropa, ona je stvarno neprepoznatljiva. Posebno za mene u jednom intelektualnom smislu, jer stvarno se vidi da nema nikakve reakcije od intelektualne elite u Evropi. Posebno se to vidi, na primjer, u islamizaciji, koju očigledno gledamo sada svima jasno da dovode milione muslimana u Evropi. Je li to samo da imaju na čemu, u kome uperiti prst kao dežurnog krivca za sve? Pa ne, ja mislim da dovode muslimane da bi imali protivnike u ratu koji bi rešio finansijsku krizu. Ali zanimljivo je kakve odgovore nam nudi intelektualna elita Evrope. Pa je. Su stvarno, na primjer, oni nam nude odgovori da bi musliman koji dođe iz Sudana, kada pojede prvi kroasan u Parizu ili Mozartkuglu u Beču, da će postati evropljanin i promeniti svoj pogled na svet, što je prosto apsolutno nemoguće. Apsurdno, ali oni, kada gledaju na islam na bazi francuske revolucije, kroz jednu sekularnu svest, a ipak kroz vizuru judeo-hrišćanske religije. Sa takvim pogledom na islam to je katastrofalan. Znači, oni ne mogu uopšte da shvate šta je islam, kakav potencijal ima i da jednostavno islam ne može biti sekularna religija. Nikad. Ja ne govorim o nominalnim muslimanima, da ne budem pogrešno razumem. Ja se družim i sa Albancima i svi koji govore o toj verskoj strani, tu nema apsolutno ništa sporno. Čak i u Evropi kada možete vidjeti da Albanci sa Kosova, koji su muslimani iz Makedonije, muslimani iz Bosne se savršeno uklapaju u evropski sistem, ali oni imaju 50 godina života u komunizmu gde je taj politički deo islama bio, politički deo islama je bio suzbijan, a mislim da svakakva ta objašnjenja koja nude evropski intelektualci je katastrofalna i dovešće sve do većih i većih problema. Pa da bi shvatili, u suštini da bi shvatili islam, kao možda bi bilo bolje da citiram jednog izuzetnog intelektualca, čoveka koji je napravio i pravac u nauci, politikologija religije, to je profesor Miroljub Jeftić. On veoma kratko objašnjava baš slučaj muslimana u Evropi, definišući na način da je ono što je teologija u hrišćanstvu, to je pravo u islamu, tipična manifestacija verskog učenja. Ili prevedeno drugačije, na primjer, ako dovodite muslimane u Evropu i kažete da se zalažete za slobodu veroispovesti
вие апсолутно истог тренутка дозволявате тим истим муслиманима да сруше ваше државе, jer они не могу да живе у држави где не влада исламско право. Значи, било би много поштенije od Evrope da kada primaju muslimane u svoje zemlje, da im jasno objasni da sloboda veroispovesti u tom političkom smislu je zabranjiva i kažnjiva. Tada bi bilo korektno sa njihove strane. Kad nije Merkel, neće niko drugi, Miloše. Pa dobro, reći ću i o Merkelovoj, ali čisto da završim samo sa tim upoređenjem, jer da bi ljudi razumeli gde je srž tog problema koji je neodrživ u Evropi. Jer, na primjer, Evropa ima judeo-hrišćansku tradiciju i naš pogled je pretežno hrišćanski na svet, čak i na religiju i na zadgrobni život. I sama svrha religije je taj zadgrobni život ili eskatologija na kojoj se bazira i mi zbog tog zadgrobnog života i pravimo neke stvari u našem sadašnjem životu. Kako bi išli u raju. Da, i na primjer mi u hrišćanstvu se spašavamo verom u Boga, ispunjavanjem svetih tajni, pričašćem, pokajanjem, dok u islamu se spasavaju uspostavljanjem islamskog prava. I ako pitate bilo kog muslimana šta je njegov zadatak, na primjer, šta je srž islama, svako bi vam odgovorio da je to širenje reči Božje. Što je definitivno i tačno, ali sa tim da zadatak islama jeste da se širi reč Božja, ali se reč Božja u islamu širi uvođenjem islamskog prava. A da bi se uvelo kada se uvede islamsko pravo, mora postojati mehanizmi sankcije da bi to pravo bilo održivo. Ako može imati mehanizme za sankcije? Jedino država. Zato je cilj islama uspostavljanje islamske države. Sve dok se na celom, kako kažu Bosanci, na celom dunjaluku ne uspostavi islamsko pravo. Na celom dunjaluku, baš tako. Da ne budem pogrešno shvaćen, jer ja govorim kao pravoslavni hrišćanin. I za mene, na primjer, da je Muhamed fascinantna ličnost, a on je primjer koji slede svi muslimani. Pa zamislite, on je, kada je objavio 610. godine islam, on je u istog trenutka poslao pismo caru Vasilevsu Romeja Irakliju i persijskom caru, da oni moraju da ostupe od svojih položaja, prihvate islam i njega kao vrhovnog autoriteta. Da bi se, to je ta politička dimenzija koju je propagirao Muhamed. A svi muslimani bi po pravilu trebali da slede najbolji primjer koji imaju, a to je upravo Muhamed. Bilo bi zanimljivo sada da vidimo, to se desilo u zabačenom mestu Arabije, u nekoj pustinji. Najverovatnije su se carevi samo nasmejali, ali zamislite danas iz Kumanova neko pošalje pismo, mail Trumpu i Putinu da treba. A što to znači da Kumanovo nije zabačeno mesto? Ne, pa da, isto upoređenje, ali šta se je desilo sa Muhamedom? Nakon 20 godina, drugi pravoverni kalif Omar je osvojio Jerusalim. Muavija je preuzeo od Romeja Damask. Tarik je prešao Gibraltar i osvojio Andaluziju, čak 732. došli do blizini Pariza. Charles Matrejh je zaustavio u bici kod Poitiers. Al-Walid je napravio najveću imperiju od Atlantika do Kine. Zbrisao je Persijsko carstvo koje se nasmijalo u Muhamedu. Da ne govorimo da su nekoliko puta opsedali Beč. I možda najznačajnije, osvojili su prestonicu sveta koja je bila 1100 godina, Konstantinopolj, 1452. Tako da mi zaboravljamo na tu i bar danas... Mi to ne znamo, ne zaboravljamo. Tu magičnu moć islama i šta je sve on uspeo da uradi. To ne možemo mi zapostaviti ili skloniti na stranu, jer istorijski podaci govore nešto sasvim drugo. A danas čisto sumnjam da, na primjer, dovode muslimane u Evropu da bi napravili novu rasu, da bi mešali narode po ugledu na Sjedinjene Američke Države, da bi kontrolirali, da bi Amerika kontrolirala Evropu i kada pogledamo ko dolazi, više od 80% to su muškarci između 18 i 40 godina, čije vezivno tkivo islam. Meni više liče na ratnike
nego Na domaćine. Nego na migrante koji traži posao. A sa druge strane, da li Merkelova, koji je interes Merkelova ili Nemačke? Pa ako ih očekuje recesija ogromnih razmjera i ako su svesni toga, šta može Merkelova raditi sa, na primjer, miliona otpuštenih radnika? Najbolje je da Siemensovu mašinu u Mercedesovoj fabrici zamene automatskom puškom Heckler i Koch i ukažu na neprijatelja koji je kriv za tu finansijsku krizu. Osim toga, rat može imati za Evropu i dobre posledice. Iz rata može da izađe nova Evropa, obnovljena, sa novom energijom. Može da se rodi čak i nova nacija, Evropljanin, iskovana u nekom ratu, ali za sve to... To je već optimistički. Da, ali za sve to... Pa nije optimistički zato što se tačno dozira da u tom građanskom ratu znamo koja je poražena strana. U tome... Ali sve to može da se ostvari samo pod jednim uslovom, da se formira nova centralna Evropska banka kao prelazno rešenje do nove svetske banke. Ali mi smo u krizi eurozone. Pa upravo smo zato u krizi. U krizi smo i za sve stubove hegemona otimaju se dežurni intelektualni apologeti. Otimaju se oni samodopadljivi retorici, otimaju se oni koji su najglasniji na socijalnim mrežama, a koji nisu uopšte ni analitičari. Da li verujete da je hegemonski od uvek bila, pošto ste spomenuli u nekoliko navrata Merkelovu, da li mislite da je hegemonski i dalje jača i najambicioznija Nemačka? Ako je, zašto? Zašto bi izašla kao pobednik iz ovih hegemonskih strahova? Pa dobro, ja mislim da danas... Misliš da nije? Da danas apsolutno Nemačka nema nikakav značajni uticaj u geopolitičkim igrama u svetu. Mada, istorijski gledano, Nemačka pre 100 godina i danas apsolutno nije ista država. Ako pođemo, na primjer, od pretpostavke od kako Zbigniew Bžežinski u njegovoj knjizi Velika šahovska tabla... Opasan je on. Stvarno, možemo mnogo naučiti iz njegovih knjiga, determiniše koje su faktori moći za jednog hegemona i navodi kulturu, ekonomiju, finansije i vojnu moć. Sada, ako sagledamo danas, šta ima Nemačka? Nemačka nema svoju centralnu banku. Apsolutno nema finansije. Deutsche Bank nije Deutsche Bank koja je formirana krajem 19. veka kao državna banka Nemačka, već je privatna kompanija. Tako da vojnu moć nema i ona je porobljena od 45. Pa do samo pred 30 godina imali ste pola Nemačke pod kontrolom Kominterne i pod kontrolom Moskve. Berlinski zid a i danas imate vojne baze Amerikanaca u Nemačkoj. Apsolutno nije faktor na koji bi trebalo da se osnovi. Mada njene ambicije, kada bi se oslobodilo od tih stega, njene ambicije su izuzetno velike, u to ne treba uopšte sumnjati i to duže. Imaju geopolitičari i strategiju koja sasvim može. Čak njihova strategija o životnom prostoru koja je osmislio Racel da je Nemačka u stvari kao živi organizam koja treba da se stalno širi. Ali su uspeli da spreče... Zato i nisam rekla da je najuspešnija, već da je najambicioznija. Da, ona je definitivno najambicioznija. Da se razumemo, da. Mada, na primjer, oni su imali veoma dobru priliku početkom Drugog svetskog rata. Hitler je napravio strašnu armiju, ali je apsolutno pogrešio u svojim vojnim pohodima. Da je, na primjer, slušao Karla Haushofera, on je bio profesor geopolitike na Minhenskom univerzitetu. Danas bi imali sasvim drugačiju sliku sveta. On je autor jednog eseja Kontinentalni blok Berlin, Moskva, Tokio. Da taj spoj mora, ako dođe do takvog spoja, da je to osovina koja će neprikosnoveno vladati svetu. O tome govori i Bžežinski da je akumulativna moć Evroazije, tačnije Rusije i Nemačke, daleko nadmašuje anglosaksonsku i ta opasnost. Ali oni su definitivno sprečeni, tako da ja ih ne bi uzimao mnogo ozbiljno u nekim svetskim dešavanjima i njihovom uticaju u nekim svetskim dešavanjima. Možda zato što Evropa kao Evropa i Nemačka kao nosioc bitnih
promena u društvu, nisu imali neke inekcije veće javnog novca da spreče kolaps banaka. Možda zato. Možda zato što nisu štampali novac, kao što si rekao, zato što nemaju svoje federalne rezerve. Mastriški ugovor ovde je bio glavna prepreka. U stvari, tako kaže Max Weber. A ti njega znam da voliš. U stvari, i ne voliš ga toliko, ali ga ceniš. Pa da, tačno. Ne samo Weber, ne volim u principu i protestantske filozofe, ali ne mogu da ne cenim njegov uticaj koji je imao na razvoj kapitalizma. Da. Posebno da on je autor protestantske etike i duh kapitalizma, koja je izuzetno napravila, imala ogroman uticaj upravo na razvoj kapitalizma. Jer on uspeo da jednu religioznu grupu, na primjer, možda bi bolje ovako objasnio da kod katolika ili pravoslavnih hrišćana briga o ovozemaljskim stvarima nije toliko cenjena. Mi treba da poklonimo svoj život za onaj drugi život koji dolazi. Dok je Weber uspeo da napravi od protestantske etike, od zarađivanja novca, od rada vrednost kao takvu. Znači, samo zarađivanje novac je vrednost sama po sebi. Sama po sebi. Što je imalo upravo uticaj na pojavu mnogih protestanata koji su napravili ogromne korporacije, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. To je bio uzrok njihove dominacije, tačno. Oni su, da, i vodeći se njegovom filozofijom. Pa i ako vidimo uz Edvarda Bernaysa, oni su u stvari tvorci onog što danas znamo kao potrošačko društvo. To definitivno. A oko štampanja novca i da tu se uopšte ne slažem, jer upravo Evropa egzistira na isto kao i federalne rezerve. Možda nije baš kompletno isti sistem napravljen, ali način štampanja i novca je potpuno isti. Mi imamo evro koji nema apsolutno nikakvo pokriće, jer je u svojoj suštini vezan za dolar. Pa kako onda nismo sprečili kolaps banaka u Evropi? Kako mislite? Evropa nije imala inekcije javnog novca da spreči kolaps banaka. Pa najveće banke su i opstane. Evo sada imate problem sa, već godinu dana se govori o kolapsu Deutsche Bank, a ipak niko to javno ne objavlja. Jer kolapsom Deutsche Bank propada i ogroman deo nemačke privrede. Pa agencija Bloomberg je objavila pre neko vreme da nastoji kolaps i da treba, zbog problema sa Deutsche Bankom i njenim finansijskim poslovanjem, da treba da se otpuste 30.000 radnika. Olaf Scholz, mislim da se zvao ministar finansije, samo kratko izjavio da mi imamo rešenja za to. A koje su ta rešenja? Pa upravo štampanja još više i više novca. Nemaju oni drugo rešenje, jer je toliko nagomilano da više prešli su crvenu liniju mnogo odavno. U stvari, kada vidite sada, i upravo tu i Weber je zanimljiv kada za taj trud za koju je nekad dobio realnu vrednost, sada dobija nešto što nema vrednost, a svojim trudom stvara realnu vrednost. Imamo takvog iskrenog Webera, propagandu Bernaysa, novac bez pokrića, sve umotano u neki paketić ružičasti koji zovu demokratija i zato imamo ovakav paradoksalan svet koji živimo, da. Da, i ja sam se upustila malo u taj, oprosti, paradoksalni svet, zato što nisam baš razumela i finansije mi ne idu najbolje. Ono što smo pričali o štampanju novca, nikad nisam znala koliko se više štampa, jer smo više u krizi. Pa da, više, imamo inflaciju, ništa drugo. Da. Demokratija. Šta je za tebe demokratija, u stvari, u pravom smislu te reči? Demokratija danas. Ne, dobro, ja pitala si pogrešnu osobu za demokratiju, jer meni se apsolutno ne dopada, nemam dobro mišljenje o demokratiji, možda... Nisam pitala pogrešnu osobu. Citirao bi druge ljude o demokratiji, možda ne bi ja iznao moje mišljenje. Dobro. Ali, na primjer, slažem se sa Alfredom Nobelom, koji kaže da je demokratija vladavina šljama. Ili poznata je izjava da je istorija zapadne demokratije konstantna, da je... Istorija zapadne demokratije? Da je konstantni zločin protiv čovečnosti.
To nije izjavio niko drugi nego Winston Churchill. Na primjer, možda najzanimljivija je izjava kako je gledao Kemal Ataturk na demokratiju. Da ne mogu, to je, mislim da se 100% slažem sa njim, ne mogu da dozvolim da verujem u sistem gde 3 čobanina mogu da naglase Aristotela i Platona. A ko beše ono rekao takođe o demokratije kada dve ovci i dva vuka i jedna ovca razgovaraju šta će da večeraju? Eto, tu prvi put čujem, stvarno nisam znao. Beše neko od ovih Amerikanaca. Navratit ćemo se na to kasnije. Pa dobro, možda o demokratiji najbolje kako je gledao Sokrat. On je postavio samo jedno pitanje, mogu ja tebi da postavim. Kada bi trebala da pređeš okean brodom, da li bi dozvolila da te vode 50 mornara koji znaju samo da veslaju ili jedan kapetan koji zna da čita zvezde, poznaje morske struje, obale i koji će te sigurno odvesti do drugog mesta? Kapetan je kapetan, ali 50 momaka su 50 su 50, ali znaju samo da veslaju, sigurno neće ništa uraditi. I uobičajeno, pretpostavljam da je takav odgovor. Kako gledaš na današnjoj situaciji na Balkanu? Pa gledam isto kao i pred 20 godina. Evo, pogledajte, dovoljno je da uzmemo tekstove dnevnih novina pred 20 godina, vidjet ćemo da su apsolutno isti i da raspravljamo o apsolutno istim problemima. Ako uzmemo dnevnu novinu iz Republike Srpske, vidjet ćemo da Amerikanci pokušavaju da ocepe Republiku Srpsku od federacije. Da Albanci pokušavaju da proteraju Srbe iz Kosovske Mitrovice. U Makedoniji isto stanje. Znači, na čitavom Balkanu imamo apsolutno iste vesti, iste probleme koje smo ih imali pred 20 godina. Samo se imena menjaju. Pa čak što više se uopšte ni imena ni ljudi ne menjaju. Imamo i čak što više iste ljude. Kao da je jednostavno vreme stalo i da nekome odgovara da bude upravo takva situacija. A mi imamo toliko tenzični Balkan koji je važao za bure baruta kroz čitavu istoriju, a danas je zapaljivili toliko potencijalno žarište kao nikada u svojoj istoriji. Pa možemo da vidimo i samo iz jednog citata Kiplingove knjige iz 40. godine, Svetlo se ugasila, gde je prvi pasus kada se spomene Balkan govori, a kad smo kod rata, bit će nevolja na Balkanu. Pa to se i možemo da vidimo da se apsolutno nije promenilo. Evo imali smo 2015. situaciju u Kumanovu gde je moglo da dođe u jednom danu do nesagledivih posljedica. Isto je moglo da dođe pre nekoliko nedelja na Kosovu, u severnom delu Kosova, u Kosovskoj Mitrovici. Stalno imamo priče o delovanju mudžahedina u Bosni. Jednom rečju, Balkan je apsolutno nepromenjen poslednjih 30 godina. Potencijalno žarište nekog novog rata. A da vidimo, na primjer, to sam hteo da spomenem kad smo kod Balkana, posebno slučaj Makedonije. Inspiracija da napišem ovu analizu i knjigu je upravo konflikt koji smo imali u Makedoniji 2001. To je najneobjašnjiviji konflikt koji sam ja sreo uopšte, rat ili sukob, koji ne možete objasniti apsolutno nijednom analizom, nijednim interesom, ni logikom, nikakvom logikom nemate. Jedina tačka koja spaja je taj sudir, jer na jednoj strani ste imali muslimane, a na drugoj hrišćane. I da pronađete u tom upoređenju da pronađete neku analizu. Nafta ne može biti apsolutno, jer ko bi uopšte pravio gasovod ili naftovod preko Makedonije kada imate sve planove za prolaze pored Soluna, idu na Albaniju, pa iz Albanije preko Jonskog mora za Italiju. Kroz Makedoniju može da prođe neki sporedni krak naftovoda ili gasovoda. Apsolutno... Nismo strateško mesto za takve velike stvari. Ne, nismo. Mi dajemo značaj da smo strateško mesto, ali... Previše ga dajemo. Previše dajemo. Tako da, jedino što vezuje sve događaje na Balkanu poslednjih 30 godina je religiozni sukob koji imamo od Hrvatske preko Bosne, Kosova do Makedonije. To je zajednička nit i osim toga imamo celu situaciju na Balkanu koja je napravljena je proizvod 3 dogovora.
To je Dejtonski, Kumanovski i Ohridski sporazum. Ta 3 dogovora u stvari definišu sve što se nama dešava. A upravo su ta 3 dogovora napravila još nestabilniju situaciju. Pa sam se zato i zapitao koji je cilj, da li da poprave ili da održe ovakvo status quo. I jedino što drži čitav Balkan u jednom prividnom miru, to je američka vojska koja se nalazi ovde. Da imamo u Bosni, imamo na Kosovu. Samo bi se zapitao šta bi se desilo kada bi nastupila jedna finansijska kriza i kolaps američke ekonomije, baza Bond Steel bi bila povučena. Jednostavno bi oni spakovali kufere i otišli odavde. Šta bi se desilo u tom trenutku? Nemoj tako sada, kada se nalazimo pre ulaska u NATO, molim te. Pa da, tada nam ni NATO neće pomoći, jer neće postojati ni NATO ako dođe do takve krize. Ali šta time dobijamo? Time dobijamo jedan rat između islama i hrišćanstva koji se proteže od Alpa do Peloponeza. I zajedno sa građanskim ratom u Evropi, sa muslimanima koji dovode, vi imate rešenje za tu finansijsku krizu. U tom ratu i niko vas neće pitati kako formirate centralnu banku, gde su dugovi, gde su kamate, šta je. Nego će sve to srediti i kad okončaju, potpišu mirovni dogovor, neki u budućnosti, imaće čistu situaciju. Pa zato mislim da žao mi je što imam takve prognoze koje nisu optimističke i vesele, ali ne vidim drugi razlog zašto i mi ekonomski uopšte ne napredujemo na Balkanu. Mi imamo 200 evra platu. Kada bi imali 2000, niko ne bi ratovao. Još uvek nemamo 500, tačno. Pa da, niko ne bi mrzeo Albanca, Albanac ne bi mrzeo Makedonca kad bi imali 2000 platu. Ne mrze se baš kad se susreću po Švajcarskoj i Nemačkoj, pa uopšte se ne vide, nego se druže nego dele stan. Pa dele stan i sve u redu. To je jedan od razloga. A sa druge strane imamo, pred malo smo spomenuli da imamo apsolutno iste ljude koje nas vode već 30 godina. Ako nije Ali Izetbegović, onda je Bakir Izetbegović, njegov sin. Da. A ko je Bakir Izetbegović? Pa upravo njegov otac je napisao islamsku deklaraciju u kojoj želi da muslimani u Bosni žive u jednoj islamskoj državi. Tako je. U Republici Srpskoj je Milorad Dodik koji apsolutno širi nacionalističku politiku, koja samo pojačava tenzije. A na suprotnoj strani imate mudžahedine koje američka administracija toleriše. Znaju da imaju svoja naselja gde se čak i obučavaju sve. Sve to znaju, ali niko ništa ne preuzima. To je velika šteta i žao me što uopšte i tako gledam na stvari, ali ja ne vidim drugo objašnjenje zašto se 30 godina Balkan i dalje drži u jednoj takvoj situaciji, osim toga da će pomoći jednog dana u rešavanju tog nagomilanih finansijskih problema. Nemoj sad reći da ne znaš, zato što nam nedostaju ljudi poput tebe da kažu sve ovo. Pa da, ja to kažem, da mislim da je... Nedostaje novinarska intelektualna elita da stane iza Assangea. Nedostaju straight intelektualci da stanu iza neke parade, odnosno protiv njih i tako dalje. Da svako bije svoju bitku, a ne da mi u stvari imamo previše analitičara i previše onih površnih ljudi koji misle da znaju sve i u sve se mešaju. A nemamo ovakvu analizu o određenim temama, ali izdržanu analizu. Lično mislim da je to problem. Pa da, to je veliki problem. Definitivno je problem jer ljudi pričaju u suštini ono što bi neko hteo da čuje. I sve se svodi na to, da, Soros vodi svet. Da, i tu prestaje, da, i prestaju uopšte da razmišljaju malo duže. Malo duže, malo teže, malo više, dublje. Zašto bi neko to radio, koji je interesa? Mislim da od izgradnje Svetske banke poput federalnih rezervi, da preslikaju federalne rezerve na svetski nivo, da veći razlog od toga apsolutno ne postoji. Znaš šta mene lično plaši? Mene plaši jedan Solomonov hram i u stvari teško je meni lično da poverujem u priču da Jevreji grade Solomonov hram ispod sadašnje muslimanske džamije Al-Akse u Jerusalimu. Oni smatraju da je na tom mestu u stvari već porušeni hram koji će biti presto za budućeg Mesiju, za, neću ne da izgovorim to ime, ali moram, za Antihrista. Koliko ti veruješ u to? A i ako veruješ, na čemu zasnivaš te tvrdnje?
Pa dobro, ne samo da verujem, nego sam Nego ti čitao, znaš. ne samo da znam, nego sam čitao svoju analizu, temeljio i u istoj meri koliko na finansijama i toliko i na izgradnji Solomonovog hrama. Jer taj hram je toliko, to mesto u Jerusalimu ima toliki značaj da... Mi nismo ni svesni toga. Mi nismo ni svesni toga koliki ima značaj. Naprimer, kroz prizmu pravoslavnog hrišćanina, u svakom slučaju dolaska tog novog Mesija u novi hram, to bi bila pojava Antihrista, jer Hrist može da se pojavi samo jednom, da jednom uđe u hram, jer je Hristos se već jednom pojavio i ušao u hram, za nas hram više gubi značenje. Isto bi se možda i desilo kada se to desi kod Jevreja, ali danas je trebalo bi da bude centralna tačka njihovog verovanja. U suštini i sam judaizam, jevrejska religija je hramocentrična religija. Sve je vezano za taj hram. Koliko je to značajno mesto, na primjer, može samo da vidimo da u nekim kabalističkim spisima se govori da je čak i Adam stvoren od zemlje sa brda Morije, sa mesta gde se nalazio taj hram. Tu je Noja posle potopa podneo žrtvu i dobio blagoslov za svog sina Sema. Tu su žrtve podnosili Kain i Avelj, kada su prema biblijskim zapisima. A i dovoljno je da slušamo i gledamo Madonu pa da nam bude nešto od ovog jasno. Ali najvažniji događaj na tom mestu odigrao se kada je Avram prinosio svog sina Jakova na žrtvu. To je možda najznačajniji, kada je sam Bog tražio da žrtvuje svog sina jedinca da bi pokazao svoju veru. Kada je u zadnjem trenutku, kada Avram nije oklevao nijednog trenutka i hteo da ubije na tom istom žrtveniku sina, sam Bog je sprečio to žrtvovanje. I tada je čak napravio i savez sa Avramom da će blagosloviti njegove potomke koji će jednog dana biti kao pesak morski. A isto vreme je obećao, osim tog saveza, obećao i da će mu pokloniti zemlju u kojoj je došljak. Mislio je na zemlju od Nila do Eufrata. Ono što Jevreji danas smatraju kao veliki ili biblijski Izrael. Toliko je značajno mesto, tu apsolutno nema diskusije, ali je značajno i za muslimane. Jer po istoj toj priči na tom žrtveniku Avram ili Ibrahim nije žrtvovao Ismaila koji je imao sa svojim sluškinjom Hagarom, koja mu nije bila žena, već zvanična žena mu je bila Sara, od koje potiču Jevreji, a Hagara od koje potiču Arapi. Tako da i oni smatraju da imaju isti taj Božji blagoslov za koji smatraju Jevreji. To u suštini ne bi bilo toliko sporno da se nisu desili drugi istorijski događaji. Naprimer, mislim da je 586. pre nove ere Vavilonski car Navuhodonosor srušio Jerusalim i hram, odveo Jevreje u ropstvo. Kasnije kada su se iz tog ropstva opet vratili, počeli su zidanje hrama, ali sve do 34. pre nove ere, dok Irod Veliki nije u istom sjaju obnovio drugi hram. Isti hram gde je Hristos ušao. Ali ta buntovna jevrejska priroda nije dozvoljavala osvajače, tako da je tada general Vespazijan sa svojim sinom Titom došao i ugušio 70. godine pobunu Jevreja i apsolutno srušio hram od tada. A već 135. Ben Korva, poslednji ustanak Jevreja, oni su apsolutno proterani i sve do 20. veka njih nema na Svetoj zemlji ili u Palestini. Ali na tom mestu je najveći problem koji je nastao, da je na tom mestu kada je Omar osvojio Jerusalim, kasnije, posle njega, 691. Kalif Melik je sazidao kupolu na steni i Al-Aksu. Mi možemo uvek videti na panorami Jerusalima, to je ona zlatna kupola koja se nalazi. Pored nje, sa druge strane, to je kupola na steni, to je mesto gde je u svom noćnom putovanju Muhamed na svom konju Baruku se uzneo na nebo i zato je to treće sveto mesto pored Mekke i Medine. Ima toliki značaj za muslimane. On je to kao svetilište, a prostor za molitvu ili kao džamiju podigao je džamiju Al-Aksu koja se nalazi suprotno, na istom brdu, ali suprotno od hrama. Tako da
za muslimane da srušite treće sveto mesto je neprihvatljivo, apsolutno neprihvatljivo. Sa druge strane, vi imate sve što se vezuje za masoneriju. Isto možemo da spomenemo, jer je Solomonov hram centralna tačka masonerije. Čak i najbitnija legenda masonerije, kada Hiram Abif, taj mistični majstor koji je gradio Solomonov hram, biva iskušavan da otkrije tajne masonerije, pa ga 3 lopova pokušavaju da mu ukradu tajnu i on i pod pretnju smrću ne pristaje na takvo delo i biva sahranjen u temeljima hrama. Što samo pokazuje koliki je značaj da i čuvanje tajne, a i sama izgradnja Solomonovog hrama. Čak i svaki masonska loža deluje kao Solomonov hram. Oni ne kriju da je njihov, zato imaju šestare lenjire na svojim obeležnjima, da su oni graditelji Solomonovog hrama. Tako sama njihova filozofija je apsolutno razmišljaju da sagrade hram. Osim toga, da ostavimo masone na stranu, možemo vidjeti i da u Americi posebno danas postoje jedna ogromna većina od možda 80 miliona ljudi koji su željni da vide taj hram, koji nisu Jevreji, to su evanđelisti, posebno ponovo rođeni hrišćani koji jedva čekaju da se čitava njina vera je vezana za hram i veličinu Izraela. To je već počelo naglo da se širi već više od 100 godina. Jedan sveštenik, John Darby, koji je prešao iz katoličanstva i formirao je ponovo rođeni hrišćani, to je jedan pravac. To bi ja rekla sekta, ali dobro. Ne, dobro, pa ne možemo nazvati. Dobro, to su 80 miliona ljudi. Dobro. Koji veruju o uskrsnuću pre vaskrsenja. Da možete svakog trenutka biti uzneseni na nebo. Kažem ti da je sekta. Da, dobro. Radi se o tome da njih definišu kao hrišćanska desnica, da su u stvari to hrišćanski cionisti koji su to, kad se toliko zalažu za, čak što više oni se više zalažu za veliki Izrael od velikog broja samih Jevreja. Zato što su bogati, Miloše. Svakako su bogatiji od samih Jevreja. Možda zato. Bogati se uvek vraćaju. Kako bi rekao Alan Ford. Da, dobro. Ako si bogat... Bolje da si bogat ceo život nego siromašan 7 dana, tako nešto. Baš tako, baš tako. Ali u principu da oni, ono što žele da naprave je upravo da izgrade taj hram. Čak i neke brojke kod Jehovinih svedoka i kod ponovo rođenih hrišćana vezuju svoje mesto u raju sa 144.000 pravednika koji bi zauzeli mesto pored Boga. A upravo toliko ima kvadratnih metara na brdu Morija u Solomonovom hramu. Tako da su oni našli za svakog po 1 metar kvadratan u izgradnju tog hrama. Ali postoji definitivno je možda mesto na svetu koje je najveći trenutno problem. Vi ne možete, tu mora jedna strana da bude... Zastrašujući. Pa da, zastrašujući problem. Ako neko vezuje, pa evo vidite potpredsjednik Sjedinjenih država, Mike Pence, on je ponovo rođeni hrišćanin. Zar tako? Nisam znala. Da, kad bi bio on u situaciji da bude predsjednik, na primjer, Sjedinjenih država. Bio bi. Da, ali on... Pa Trump i jeste, na neki način je Trump i njegova marioneta, tako svi kažu. Mislim, tako kažu politički analitičari. Pa dobro, o tome nisam sreo takve podatke. Možda jednostavno nisam naišao... Čitala sam u Zero Hedge, jedan je portal, kako sada u današnjem vremenu da kažemo da je nezavisni portal. Ja prosto ne mogu da kažem, ali tretira se kao takav zato. Pa dobro, to je mnogo opasnije, jer on ne krije da... Ako je tako kao što ti tvrdiš, tada je mnogo opasnije, jer, na primjer, Mike Pence, on i ne skriva da svakog dana razgovara sa Hristom. Da oni, kako da kažem sada, časkaju, šta? Imaju, da, bliske susrete. Pa ne znam kako da, ne, da razgovarate, on uopšte ne krije. Kada bi on bio u prilici da, ja sam siguran da definitivno on ne bi razmišljao jednog trenutka da sruši Al-Aksu. Ali to bi, po mom mišljenju, i pre 20 godina i danas, to bi sigurno izazvalo svetski rat, jer imate 1,5 milijardu muslimana koji bi istog trenutka ustali na noge i nastao bi apsolutni haos. Žao mi je što opet su moje pretpostavke i predviđenja Nemoj da se izvinjavaš, takva je realna situacija. Vesela, ali... Spomenuli smo Trumpa, ja bih odmah da te pitam nešto drugo pre nego što zaboravim. Neki geopolitičke perspektive Rusije
u stvari mnogi, ne neki, nazivaju meki trbuh Evrope. Ja bih te zamolila da objasniš šta to znači. Nazivaju je tako zato što postoji jedna konfliktna, konstantna linija između zapadnjačke i, kako da kažem, slavističke ideologije ili južnoslovenske ideologije. Šta u socijalnoj smisli, u sociološkoj nekoj komparaciji znači mi i oni? Dokle ćemo da se delimo na mi i oni u onom prostom smislu Amerikanci i Rusi? Još uvek nam se deca igraju na ulicama, mi smo Amerikanci, vi ste Rusi. I da li postoji neko uopšte ko bi se ovde u ovoj igri, trenutno govorim o političkoj sceni u svetu, pojavio kao treći igrač? Možda Kina? Pa dobro, ja mislim da i Rusija nije drugi igrač za sada. Misliš? Pa dobro, mi imamo... Tako nam predstavljaju. Naprimer, sada nam predstavljaju već posebno kada je nakon dolaska Vladimira Putina, jer su se dosta ekonomski razvili. Jer se Rusija, pa mi imamo privid neke njene velike moći. Ali da li je to baš tako, meni ne deluje da je Rusija sada svetski igrač. Još uvek nije svetski igrač. Mada ona ima geopolitički potencijal da bude svetska sila, ali da trenutno apsolutno nije takva situacija. Mi često, na primjer, jer je centar tog Varšavskog pakta, koji je definitivno bio svetska sila, i centar današnje Rusije je u Moskvi. I često pravimo, poistovećujemo Varšavski pakt sa današnjom Rusijom. Možda to nesvesno radimo, možda i željimo. Ima ljudi koji svesno rade. U prošlom odgovoru sam spomenuo isto Zbignjeva Bžežinskog i njegove faktore moći. Mi ako vidimo faktore moći za jednu svetsku silu, mi vidimo da je taj Sovjetski savez imao sve elemente svetske sile, imao i ideologiju koja vezuje, to je bio komunizam, koja vezuje ogroman broj država. Imao je i ekonomski potencijal svojim prirodnim bogatstvima. Možda je ekonomski potencijal bio najslabija karika u tome, ali definitivno vojna moć je bila najjača karika u tom sistemu. Imao je i svoju kulturu koja je bazirala upravo na toj ideologiji. Kontrolirao je središnju zemlju o kojoj priča Halford Mackinder, držao je pola Berlina pod okupacijom. Jednostavno imao je sve elemente za svetsku silu. Danas Rusija, ne vidim čak ni ideologiju koju sprovodi Putin. Osim neosporne vojne moći koju ima Rusija, ne vidim drugi elemente koji... Pa verovatno zato otud je nastao i termin meki trbuh. Pa najverovatnije, da. Ne mogu ga... Jer nema, na primjer, vidite izveštaj Svetske banke da su oni na 10. ili 12. mestu po bruto nacionalnom dohodku. Sve... Sa druge strane, ne znamo ni koja je ideologija. Mi imamo sada jednog istaknutog intelektualca Aleksandra Dugina, koji, koliko ga više slušam, to deluje mi sve maglovito. Koji smo to mi? Mi imamo. Pa, dobro, deluje meni dosta maglovito. Da, šalim se, naravno, da. On govori o tom nekom četvrtom putu koji ni sam jasno ne objašnjava, nekoj Evroazijskoj uniji gde bi svi bili nezavisni, koja bi bila ta spona koja bi nas održala. Ja bih rado želeo da vidim Rusiju kao svetsku silu, ali trenutno ne vidim neke... Kako bi ona to mogla da postane. Posebno kada vidimo da je čitav napor koji je usmeren na Rusiju je u stvari taj sistem Mehen koji je osmislio Anakonda da je zaobilaze sa svih strana da bi je sprečili da pokaže bilo kakvu geopolitičku aspiraciju. Zato je u nikom slučaju nije rat zbog samog rata sa Rusijom, ali održavanje jednog takvog da je spreče da uopšte pokaže svoje geopolitičke aspiracije. Pa svoje zube, da. Neosporno na Rusiju ne možete osvojiti, ali koji je način da ona reflektuje svoju moć na svet. Ona ima potencijala, definitivno. Zato je toliko, na primjer, pravoslavna vera je dobro vezivno tkivo. Mi smo Sloveni, i Rusi, Srbi, Makedonci, Bugari. Zato i oni, na primjer, na Balkanu i u ovim delovima gde žive Sloveni toliko propagiraju onaj priča o ruskom uticaju, o ruskoj propagandi. Pa to je ta slavistička. To je apsolutno ne vidimo veliki ruski uticaj.
Mada i dalje tvrdim da Rusija... Vučić vidi. Dobro, Vučić može da igra na neku kartu Rusije, ali sada koliko, sa druge strane, koliko će mu biti to dozvoljeno, to stvarno ne znam. Sa druge, ono što sam hteo u stvari da kažem, da ne bi zaboravio, ono što je glavno, kada je Rusija u pitanju, je upravo njen ekonomski podel. Ali taj ekonomski podel koji ima Rusija, to je apsolutno bazirano samo na nafti i gasu. Rusija nema drugu industriju, ne proizvodi automobile koje se prodaju svuda u svetu, mobilne telefone, sve to uvozi sa zapada. Sa tržišta nekadašnjeg neprijatelja, ideološkog neprijatelja. A upravo je nafta i gas ono što može da bude najveći problem Rusije. Mi govorimo da bi Amerikanci mogli da napadnu Rusiju, da bi je pokorili. Pa danas Rusiju može da sruši Saudijska Arabija. Ekonomski da je dovede do totalnog kolapsa. Rušenje Varšavskog pakta je bilo Reaganovim programom Rata zvezda koji je iscrpio vojnu industriju finansijski i kada je Saudijska Arabija spustila cenu nafte na $13 barela, Rusija je doživjela ekonomski kolaps. Danas i mnogi analitičari i stručnjaci iz oblasti nafte tvrde da Rusija ne može izdržati cenu od $40 barel. A to je samo zato što se njihova nafta nalazi u nepristupačnim terenima Sibira. Prevoz te nafte je dosta otežan, sve to iziskuje dodatne troškove i oni dobiju u stvari skuplju naftu nego od Arapa koji samo zabodu cef i iz cevi odmah ide u tanker. To je sve pored obale Damam i druge luke su sve, najveći izvori nafte su pored obala Crvenog mora. Tako da govoriti o napadu Amerike na Rusiju da bi zbog nekog interesa oko nafte, to je suludo. Dovoljno je da samo Saudijska Arabija spusti cenu nafte i Rusije u kolapsu. Jednostavno ne vidim, ima toliko mana koje treba da se otklone. A najveća mana je što je, bar ja lično ne mogu da vidim koji bi bili eventualni planovi Putina i Rusije. Mada neosporno da oni imaju, da oni jedini imaju mogućnost da se suprotstave toj anglo-američkoj imperiji. Ali njima se to apsolutno ne dozvoljava. A Kina? Pa Kina je dobro, sada svi slušamo o tom ekonomskom boomu Kine i da je to čudo da će za par godina da pregaze zapadni svet, mada i Kina se suočava sa dosta problema kada vidimo da taj ekonomski rast je u svim tim ekonomskim transakcijama, trgovini, sve vezan za dolar, onda šta više pričate? Kolapsom dolara pada i kolaps Kine. Kina je sasvim drugačija priča. Oni još nisu ni dostigli taj stepen koji priželjkuju. Cela njihova reforma, ta ekonomska koja je dovela do današnjeg podema Kine, zasluga je Deng Xiaopinga i njegovog projekta Skok u 3 koraka. On je to osmislio da bi i došao je do ovih rezultata. Ali problem je u tome što, na primjer, prvi korak koji je on zamislio da kopiraju sve što im donese Zapad. Drugi korak je bio da... Da kopiraju na jeftini način. Ne, da proizvode isto što i Zapad. Treći korak ili treći skok je bio da imaju svoj autentični proizvod. Oni već sada ulaze u tu treću fazu, vidjet ćemo. Znači, daleko su i oni od tog plana koji priželjkuju u svom daljem razvoju, kako bi... Da. U stvari, htela sam da kažem da kopirajući originalne produkte na svetskom tržištu, koristili su jeftiniju radnu snagu. Pa zato su i onako brzo, rekla bih, uskočili u treći korak. Pa isto to je i deviza. Arapi imaju naftu, Kinezi ljude, tako da... Oni su uspeli da u Sudanu odvedu 25.000 ljude samo da im rade na naftnim platformama u Južnom Sudanu. Da. I to je veliki hendikep Kine. Naprimjer, oni se snabdevaju naftom iz rizičnih područja. Nisu toliko rizični, nego mogu da budu presečeni. Naprimjer, 15 do 20% nafte uvozi iz Kazahstana. I naftovod koji prolazi iz Kazahstana
prolazi upravo u delu gde žive Ujguri, to su muslimani, koji jednom operacijom, šarenom revolucijom ili nekim modelom može da budu instrumentalizovani, da. Pa da, i da spreče, to bi bio strašan udarac. Pa i Južni Sudan, koji sam spomenuo, prevoz te nafte koji uzimaju Kinezi, prolazi preko Severnog Sudana, tamo imamo američke vojne baze, tako da je... Saudijska Arabija je tradicionalni prijatelj Sjedinjenih država, tako da i ona može da zategne ventili i automatski vi imate bez izvora energije. Pa na taj način su i posle Drugog svetskog rata Amerikanci napravili kontrolom energije su u stvari držali Japan pod apsolutnom kontrolom. To može i lako i da se ponovi na Kinu. Apsolutno. Nekoliko puta si spomenuo kolaps, skoro u svakom odgovoru na pitanje. Pa kad smo već kod kolapsa, mislim, opravdano je što si koristio taj termin, seme američkog kolapsa poseđeno je 1910. godine, kada su menadžeri, sada dolazimo do tvog omiljenog dela, menadžeri Rothschildovih korporacija održali čuveni sastanak o osnivanju banke federalnih rezervi. Da li takav finansijski sistem može jednog dana čuveni Pax Americana da preobrazi u Pax Judeika? To je, rekla bih, kor, baza, stub neke tvoje analize u knjizi i uopšte poznavajući te kao čoveka znam da stalno razmišljaš o tome. Jevrejska mreža je izuzetno jaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Bogati su, moćni su. Kako gledaš na to? Pa dobro, tačno da je upravo na ostrvu Jekyll 1910. se održao taj čuveni sastanak koji je prethodio formiranju Feda ili tog sistema federalnih rezervi. Da je zanimljivo da su se našli tih nekoliko ljudi koji su formirali sistem. Naprimjer, na tom sastanku je bio Paul Warburg i Benjamin Strong, kasnije predsjednik federalnih rezervi, a Benjamin Strong je postao predsjednik njujorškog dela federalnih rezervi. Našao se predstavnik Kuhn Leb banke, jedne veoma značajne banke iz kraja, pa i danas, mada se... Nemoj samo da mi kažeš da su se i orodili umeđu vremena. Da, svi su oni vezani bračnim vezama, apsolutno svi. Pa vlasnik Kuhn Leb banke, Jakob Schiff i Paul Warburg su oženili ćerke Solomona Leba, vlasnika, i posle partneri Abrahama Kuhn. I tako učvrstili taj savez. Da, i tako učvrstili vezi, postali direktni vlasnici, banki. Bio je predstavnik, nezaobilazan predstavnik Davison, koji je predstavljao interese banke JP Morgan, i onaj koji je organizovao sastanak bio je Nelson Aldrich, on je bio senator, koji je 3 godine kasnije predložio zakon o federalnim rezervama, koji je osmislio Paul Warburg. Zanimljivo da je on deda po majci Davida Rockefellera. Zanimljivo, ali ne čudno. Da je baš tako slučajno. On je predložio i od decembra 1913. taj zakon o federalnim rezervama je stupio na snagu. Ali ono što je zanimljivo, da iz mog ugla gledano, da sam zakon, iako je tako napravljen sistem tako napravljen gde su dominantni vlasnici privatne banke i da nije u rukama države. Ipak to nije toliko loš napravljeno po ugledu, na primjer, na englesku banku. Engleska banka je od 1693. mislim, privatna banka gde je, na primjer, engleska vladarska kuća imala samo 20% vrednost, ne akcije. Akcija. Da, sve su drugo bile privatni akcionari. Tako da i to nije bilo strašno, ali sve do 1971. kada je taj dolar bio vezan za zlato, oni su brinuli i o ekonomskim interesima države i o sopstvenim finansijskim interesima. Hoću reći da nije bio toliko strašan kako ga danas predstavlja, kako je danas opasan i strašan, posle 71. U tom smislu sam govorio. Jer je upravo da im ogromnu moć u njihovim rukama. Jer je to njihova privatna banka, pa sam Paul Warburg kaže da je to privatna organizacija. Uzmite intervju, mislim da je 2007. Alan Greenspan, predsjednik federalnih rezervi, izjavio da je to privatna
Žurka. Privatna, da, pa dobro, može i žurka da se kaže, jer je privatna organizacija koja ne podleže državnoj administraciji. I da čak na odluke koje donosi sistem federalnih rezervi nema uticaj ni predsjednik države. Što je i tačno, pre neki dan... Oni utiču na njega, a ne obrnuto. Pa da, to je sigurno, pa i sad u slučaju trgovinskog rata sa Kinom, pre neki dan sam sreo u novinama da se Trump žali da su mu vezane ruke i da se žali što je kineski predsjednik u velikoj prednosti, jer kao šef komunističke partije Kine, on je istovremeno i guverner Centralne banke Kine i može da manipuliše novce. Svakako. Dok Trumpu su vezane ruke, čak se je žaleo na sistem da mu ne ide u korist u tom trgovinskom ratu. Jadni on. I dobro si rekla, Ivana, da Trump treba da se zapita koja je u stvari duboka država, da ne upere prstom u Hillary Clinton koja nema nikakve mehanizme da bude duboka država i njegov oponent. Jer ipak vlasnici federalnih rezervi su oni kontrolišu kamatnu stopu, oni kontrolišu količinu novca u optici, a poznato je da ko kontroliše količinu novca, on je neprikosnoveni gospodar i industrije i trgovine. Mayer Rothschild je to najbolje definisao kada je rekao da dozvolite mi da štampam novac u jednoj zemlji i uopšte me ne interesuje ko piše zakon. To je njegova deviza kojom se služi. Što da kažem, maestralno. I to je, a taj sistem federalnih rezervi je upravo tako i napravljen da samo, on je sastavljen od 12 regionalnih delova, ali je najmoćniji, još od samog osnivanja i akta o federalnim rezervama, najmoćniji deo je njujorški deo, što je bilo i logično jer je čitav kapital bio skoncentriran u Njujorku na Wall Streetu. I on u suštini skoro 90% kapitala čitavog sistema je u stvari u tom njujorškom delu. I ko kontroliše njujorški deo federalnih rezervi, u stvari kontroliše ceo sistem. A ono što je najzanimljivo kad je napravljen sistem, ljudi koji su i banke dobili akcije federalnih rezervi, od tog dana se više ne trguje tim akcijama na slobodnom tržištu. Znači, to je bio ograničen. Tada si mogao da postaneš akcioner i više nije bilo prilika. Ono što je najzanimljivo je da koliko mali broj u stvari kontroliše ceo sistem kada pričamo o tome, možemo jasno vidjeti upravo iz podataka koje imamo iz 1913. godine, da je u stvari od 211 banaka koji su učestvovali u kupovanju akcija i učestvovali u tom stvaranju federalnog njujorškog dela, 90% vrednosti tog kapitala imali su pod kontrolom samo 9 banaka, koji nisu svi bili, na primjer, to su bili Kunle banka koju sam spomenuo iz Njujorka, Lehman Brothers isto iz Njujorka, JP Morgan, Chase Manhattan banka, ali tu su i Lazard iz Pariza, Rothschild banka iz Londona, Warburg banka iz Hamburga. Sve iste imena u stvari. Pa da, iste imena, mislim da sam i zaboravio možda Goldman Sachs iz Njujorka, da, mislim da sam jedno... Dovoljno da shvate gledalci. Mada danas su to manje, danas su 7 banke jer je došlo do spajanja JP Morgana i Chase Manhattan banke je došlo do spajanja, sada imamo Morgan Chase i Kunle banka je spojena sa Lehman Brothers, tako da danas imamo i American Express, imamo Gerson Lehman Button, firmu koju retko koji čuje, a u stvari ima takav presudan, tako moćan i presudan uticaj. I kad je u pitanju, ovo namerno govorim baš da se vratim na tvoje pitanje, da vam odgovor, i kada tako mali broj ljudi, prema mojim analizama, da su ceo sistem i čitavu industriju napravila 3 čoveka, u Americi sa 5-6 saradnika, 3 čoveka koji su najznačajniji, to je Pierpont Morgan, Jakob Schiff i Paul Warburg sa par saradnika, ne više od 5-6. Formirali su čitav taj sistem i sistem banaka, industrija čelika. Zato bi nam trebala čitava emisija da govorimo... Neka sledeća, dobro, da. Sigurno i možda i više od jedne emisije, jer to je izuzetno opširna tema, ja samo u izuzetno kratkim crtama govorim o tome. Ako su oni osmislili jedan takav proces dugog trajanja, koji vidimo da daje efekte. I ako vidimo da su isto preci ispred njih, njihovi rođaci, očevi, stričevi i drugo, uspeli da iz Engleske izvuku
kada je 1914. Engleska bila pred bankrotom i prenesu sav kapital u Americi i unište, na neki način unište tu Pax Britanniku, koja je bila 300 godina svetska imperija, i prebace i stvore Pax Americana. Samo bi se zapitao zašto sutra ne bi napravili Pax Judeiku, ako je to u interesu. Zašto bi morala Amerika da bude predvodnik tog novog globalnog sveta? Pa ako je to ključ uspeha, na kraju ćemo Pa ih i dobro, opravdati. zašto? Da, ne, pa ja bih sporedio partijom šaha, spomenuli smo Bžežinskog i veliku šahovsku tablu. Mislim da bi šahom najbolje objasnili. Možda smo mi, na primjer, u Srbiji i Makedoniji samo prvi žrtvovani pijuni u toj partiji šaha. A cilj partije nije, na primjer, da sačuvamo kraljicu, ako je Amerika kraljica u toj igri. Možemo na kraju žrtvovati kraljicu da bi dobili partiju šaha. Ali mi smo dobili konja. Ne, mi smo dobili konja, ali ako žrtvuju kraljicu, poenta mi je da bi osvojili ceo svet uvođenje. Preslikavanjem, jedino ovaj sistem o kome govorim, sistem federalnih rezervi, njihov cilj je da samo preslikaju na ceo svet, ništa više. Zvuči jednostavno, ali imaju dosta protivnika, očigledno. Jednostavno, ali moćno. Vratila bih se za sam kraj ovog intervjua. U naslovu tvoje knjige krije se sve za zadnje pitanje, što se tiče njega, Treći svetski rat i novi poredak. Kako, molim te da je malo više optimizma, nemoj da spominješ kolaps na kraju, kako rešiti, objasni nam sukob, odnosno problem ovih federalnih rezervi i Solomonovog hrama, zato što su oni po tebi uzrok Trećeg svetskog rata i novog New World Ordera, takozvanog. Ne, to su, prema mojoj analizi, to su jedina dva problema za koje ne postoji rešenje. Ne postoji drugačije rešenje. Rekla sam ti da daš malo doze optimizma, ali dobro. Pokušat ću, evo, na primjer, kako mogu biti optimističan ako, na primjer, uzmemo izgradnju Solomonovog hrama. Kako će pristati 1,5 milijardu ljudi, zahtev 15 miliona Jevreja i 80, ajde sve da uzmemo zajedno masone, Jevreje, hrišćansku desnicu, nek budu 150 miliona. Zašto bi 1,5 milijarda ljudi pristala na uslove 150 miliona ljudi? Zbog para. Pa da, ako se mi pitamo zbog para, ali ti verujući muslimani, za njih pare ne predstavljaju ništa. Tačno. A to je jedno od 3 najvećih svetih mesta. Zamislite da se sada jedan hram pojavi na Laksi. Pa možete da zamislite da je čitava intifada, druga intifada počela samo zato što je Ariel Sharon prošetao na brdu hrama. Dobio apsolutnu pobunu Palestinaca. Toliko je značajno. Znači ja ne vidim, može da se, ali to mora da dođe do da jedna strana bude apsolutni gubitnik. Da li će to biti Jevreji ili muslimani, o tome možemo da diskutujemo. Ali bez da jedna strana bude totalno poražena, taj problem ne može da se reši. Sa federalnim rezervama isto. Mi ne možemo vratiti vreme. Kako možemo sada, imamo toliku količinu novca u opticaju, kako možemo sprečiti, devalvirati, pa opet imamo krizu. A šta ćemo raditi sa milionima otpuštenih radnika? Opet mislim da je najbolje rešenje dati im pušku. Možda je bolje pitanje kako da ti isti radnici koji nemaju posla, u stvari, kako da oni kupe zlato i srebro, da ne rukuju više ovim imaginarnim valutama. Možda je to bolje pitanje. Pa da, oni će... I da žive van sistema. Pa ne, mislim da se... Da ne idu na glasanje, da nisu deo sistema. Pa retko to može da izvede, to je možda i najpametnije da naprave ljudi, ali ljudi koji to mogu sebi... Zvuči kao demagogija. Ne, to ljudi koji mogu to sebi da dozvole za... Oni su već bogati i pametni. Pa da, njima i nije... Oni su veći deo izvan sistema. U tome... Mislim da ne može drugačije da se... Jedino optimistički, ako hoćeš da završim, da je upravo cilj tog svetskog rata i novog svetskog poretka mir u svetu. Jer je mir najbolji dokaz da je svet osvojen. Sve dok imamo ratove i sukobe, to znači da borba još uvek traje. Jedino ako imamo mir,
Tada ćemo znati da smo porobljeni, prihvatit ćemo njihove uslove i sve će biti u redu. Vidiš kako možeš da budeš optimista, bre? Upravo možda bude pri kraju zanimljivo da kada je Robert McNamara, mislim da je bio ministar odbrane u Kennedyjevoj administraciji. Bio je. Da, kasnije predsjednik svetske vlade, on je tražio da mu naprave studiju o miru. Tražio je iz svojih podređenih studija o miru, kako mir funkcioniše na svet. Nikom nije mogao da mu obezbedi takav dokument. Zato je sakupio određen broj ljudi i napravio jedan izveštaj koji je poznat izveštaj sa Gvozdene planine. Kasnije se govori da su ti ljudi koji su ostali su tajni, ali izveštaj postao 63. javan i dostupan, može svako da ga pronađe na internetu. Iz toga je nastao Hudson institut, danas jedna izuzetno ugledna ustanova. Prestižna institucija. Izuzetno prestižna. I u tom izveštaju upravo piše da oni nisu, svi koji su radili nisu našli da mir može biti funkcionalan. Već da je rat održava stabilizaciju njihove ekonomije i da mora da se unapredi do neslučajnih granica. Ali ipak mislim da su pronašli način, jer ako formiraju jednu svetsku centralnu banku, da nema potrebe više. Tada bi održavali mir i sve bi bilo. U stvari, sve ovo što pričam je jedna deviza koju je Henry Kissinger rekao kada je govorio o isto jednoj ustanovi, Rand Corporation, kada su upitali su ga koji je zadatak te ustanove. Rekao je da oni trebaju samo da osmisle nezamislivo. To je samo njihov, ništa više. U svakom slučaju, nadam se da će, ja bih želeo da imamo mir bez rata, ali kakvo je stanje, ili pa mogu bi da definišem ceo ovaj intervju jednom drugom rečenicom i da tako završim. Da u stvari sve ovo što nam se dešava je u stvari priprema za najveći poslovni poduhvat u istoriji dugoj 8000 godina i ništa više. Puno ti hvala za ovaj intervju. Očekujem te opet u ovom istom studiju ili ako je ovakva vrućina možda negde vani, da osmislimo još jedan intervju na svakako zanimljivim temama. Hvala i tebi, Ivana.